dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 99, dushingiye nanone ku itegeko ngenga nomero 001/2019 OL ryo kuwa 29 z'ukwa karindwi 2019 rigenga amatora nk'uko ryavuguruwe mu ngingo zaryo iya 73, iya 74, iya 75, iya 81, iya 82, iya 83, iya 84, iya 85, iya 86 n'iya 88. Dushingiye kandi ku mabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora nomero 00/24 yo kuwa 19 z'ukwa kabiri 2024 agenga amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite yo mu mwaka wa 2024 mu ngingo zayo iya 62, iya 63 n'iya 64. None kuwa kane tariki ya 6 z'ukwa gatandatu 2024 dutangaje kandidatire zemejwe by'agateganyo mu matora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ateganyijwe kuva ku ya 14 kugera ku ya 16 Nyakanga 2024. Ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye kandidatire 9. Izisuzumye isanga abakandida bujuje ibisabwa ari aba bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Mpayimana Philippe umukandida wigenga. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira: Manirareba Herman ntabwo yatanze ilisiti y'abantu 600 bemewe gutora bashyigikiye kandidatire ye. Hakizimana Innocent ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka Nyagatare na Gatsibo bari no ku ilisiti y'itora y'utwo turere. Mu karere ka Nyagatare, Gatsibo, Gisagara, Kirehe harimo inomero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye, zimwe zitarizo, izindi zitabaho, n'izidahuye n'amazina y'abari ku ilisiti yatanze. Mu bamusinyiye hagaragayemo abantu bagaruka ku ilisiti irenze imwe, nyamara imikono yabo itandukanye. Hari abantu bagaragara ku ilisiti y'abamushyigikiye bemeza ko batigeze bamusinyira: Barafinda Sekikubo Fred kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku ilisiti y'itora yatwo, ari two Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Kirehe, Gakenke, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero, Gatsibo na Kayonza. Kuri izo lisiti hari ahari amazina gusa, nta nomero z'ikarita ndangamuntu ziriho. Hari ahari amazina n'inomero z'indangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirazo
iriho. Habimana Thomas kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku lisiti y'itora yatwo, ari two Nyaruguru, Nyamasheke, Bugesera, Kirehe na Rwamagana. Mu karere ka Nyaruguru, Nyamasheke, Bugesera, Gisagara, Rwamagana na Gatsibo yatanze inomero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zitabaho n'izindi zidahuye n'amazina y'abari kuri lisiti. Hari kandi abantu bagaragara ku lisiti y'abamushyigikiye bemeza ko batigeze bamusinyira. Rwigara Nshimiyimana Diane mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko criminal record yatanze kopi y'urubanza. Mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya komisiyo yatanze inyandiko y'ivuka. Kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri lisiti y'itora yatwo, ari two Kamonyi, Gatsibo, Gasabo, Musanze, Nyagatare, Burera, Nyabihu na Kayonza. Muri lisiti z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho. Hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri lisiti y'abamushyigikiye. Mbandaja ntiyasinyishije abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere 27 no ku lisiti y'itora yarwo. Yatanze ilisiti y'abamushyigikiye mu turere 3 twonyine, ari natwo Gasabo, Bugesera na Kicukiro. Icyitonderwa: ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida ntibishobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwa gatanu 2024. Abakandida bifuza ibisobanuro by'inyongera bakwegera Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.